Miso uyeza ubaba ufakude uzothi ngizoba nawe naye for 10 minutes egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela tukwamoyo ongcwele emazulu onke egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngendlule ngibingelele tibebuholi bala ekhaya a house of praise. Ngiyabingelela bokhathide nebafundisi bonke nelibandla lonke laNkulunkulu. Ngiyacela mntwanami khethiwe ungihlabelele lengoma lethi ngikhumbula iGetsemane. Kungeze kwaphela kimi ukuthanda wena Hallelujah. Hallelujah. Ligama lekuqala lendolisho Jesu lekalisho nakasesiphambanweni lisencwadzini ya Luka chapter 23 verse 34. Baba bathethelele ngoba abakwathi labakwentako. Hallelujah. Ndawuqala mfanami usifundzele nala kuLuka chapter 22 usifundzele verse 10 na 11 bese uyangcabisha uya ku 41 na 42. Luka 22 verse number 10. Wase uthi kubo, lalelani ke, naningena edolobheni nitawuhlangana nemuntu etfele imbita yemanti. Mlanzeleni aze angene endlini. Bese nithi kulomnikati wendlu, umfundisi uthi kuwe,
Iphi indlu lapho ngitawudlela khona liphasika nebafundzi bami. Verse number 41. Yes, and 42. Verse number 41. Kodwa yena wesuka kubo waqhubeka libanga lelingaba ngemjikijelo. Waguqa phasi wathandaza. 42. Wathi babe nawuthanza susa kimi lenzebe yelisizi. Noko kungabi ngensandvo yami kodwa akwendeke insandvo yakho. Hallelujah, bonga sis. Babe lo muhle ekhayeni lika Jesu Kristu waseNazaretha busisa babe kufundwa kwelivu lakho na ingceku kade yakho simakathe uyithumile babe ukuthi ikhulumisane netimpilo tethu. Talk to us, God, in the mighty name of Jesus Christ I pray, amen. Hallelujah. Baba bathathelele ngoba abakwati labakwentako bekukwakuqala kusukela libandla laphula umyalo waNkulunkulu esimini yase-Edeni kuthi indvodzana ime ifayisane neyise iqalele umtimba wayo inthathelelo kuyise. Hallelujah. Uthi babe bathathelele ngoba abakwati labakwentako. Umuntu wakhiwa ngengadi yendvodzana. Uma siphula umyalo walimala indvodzana. Uthi lapha nasa atawuya tukwephasika lakugcina uhamba nabapostoli. Uthi hambani niya edolobheni. Naseniyofika khona nina uhlangana nemuntu athwala imbita yamanzi. Nibamlandzela la ayongena khona nibongena khona. Inkosi yasezulwini inibusise. Hallelujah. Uma sihamba silandzela moya longcwele. Libandla lahamba lalandzela moya longcwele. Libuyela eJerusalema. Liyini liJerusalema? Libukhona baNkulunkulu la kwalimala khona umuntu, la kwakhosha khona idignity yamuntu naNkulunkulu. Hallelujah. Nakafika labafundzi bangena kulalidolobha. Lalidolobha lalibukhona baNkulunkulu. Uyabuta labafundzi kuthi siyokulungisela kuphi. Uthile muntu andlini lasetulu. Inkosi yamsinibusise. Uyadzinga ukuthi kulungisiswe lingakhathi lakho kuze ufunze kuthathalela lapha labakwentako uholwa ngamandla kamoya longcwele ngoba inthathelelo ngumoya longcwele lafundisa ukuthi sithathelele awuthathelali ngoba kumnanzi kepha uthathelela kubuhlungu ngoba ulungiselela likhaya nasezulwini. Wasamsinibusise uthi baba bathathelele khuluma lamagama Jesu ulungiselela umtimba wakhe uthi ubuyela ezulwini la wakhwesha khona. Inkosi yasezulwini inibusise. Nawufunza lendzaba wehla lithi wathatha singwa wasihlephula wakhuluma nabafundzi wathi lona ngumtimba wami lengiwuhlephulela nine ngakho kwenteni kuze ningikhumbule. Wathatha inzebe wathi leli ligazi lami lengininika lona. Nawuyifundzisisa kahle lithi kwashicilelwa kwenziwa sifungo phakathi
phakathi komuntu naNkulunkulu washicilelwa ngegazi lendwazana wakwakuthi amasango ekufa ngeke aphindze alikhwashise libandla. Hallelujah. Wema Jesu wafayisana neyise wathi baba leli gazi lami langanda sifungo ngalo phambi kwakho kuthi ngalo ngiyehla ngiyamasangweni kufa ngilanza umzimba wami. Nkosasezulwini inibusise lithi nawehla uya lapha ku-41 lithi bekahamba nabafunzi bakhe wabashiya wathi thandazani kuze ningangeni ekulingweni wabese uyahamba lithi iBhayibheli libanga lalinkhanga mjikijelo lithi wawa ngebuso wathandaza ngoba na uyothethelela awuthetheleli na uphakeme kepha kudinga wehle uzuthola inthethelelo. You need to humble yourself. Hallelujah. Hallelujah. Namhla ethambama kunabantu abakonile maybe emafamilini ethu la sibuya khona. Oh, bekungaba kumnanzi uthi ungakabuyela ekhaya uthi ngiyabathethelela ngoba Nkosi wangithethelela. Nkosi msinibusise lithi wajuluka umjuluko wengadi. Hallelujah. Kungathi wathi baba leli gazi lami ngiyafunga amasangweni eHighdensi kuthi ngiyalanza baba bathathelele ngoba bakwathi lapha kwentako bathathelele abakwathi lapha kwentako baba bathathelele. Nkosasezulwini inibusise. Hallelujah. Inthathelelo yanda ukuthi ube nekuthula empilweni yakho. Inthathelelo ivula iminyango lavalekile. Inthathelelo ikwanda ukhona ukuphila kahle. Awuthathelele kumnanzi, awuthathelele umngani wakho, kepha uthathelela wonke umuntu lowona impilo yakho. Asesiphambanweni Jesu sekashayiwe wakhafulelwa wavuka nesiphambano timba wakhe wawukhisika ingadi wememeta wambheka uyise indwadzana yabheka uyise uyise wabheka indwadzana wathi baba umzimba wami angiwuhlaphula labona leli gazi lami elaphela bona bathathelele. Nkosi nibusise.